روش باش کردستان دمو چاقی و خوش به ایرول شونا حوالی ما طالت یشیل از بورمه جبر کاریوی تایبت هبو ایرو نا آماده امی حول بدن شوناوی داگرن دو حب میوان می هیجا هنه دکتر یونس بهرام او ماموستا لزگین بوتان پیشی دخوازم بکرداسیون بدم ناسکرین جبوتا مشوانین ما دکتر یونس بهرام سیاستمدار او روشنبیر میج سریکانی روجاوی کردستانه حتی نها 23 پرتوکه به آلمانی و 8 پرتوکه به کردی نویسندیه دواره پرورده ده گلک خبات هجا کریه و بشتاری آواکرنا مفردات پرورده یا باکور رجلات سوریه بویه هر وها ده بجیه کرنا سورین آمده ده یونسکو ده جی رولکه گرینگ لیستیه و ده همان دمیده سروک دامزرینر فوروما آلمان و کردی و نهاجی ریوبره و یک دامزرینر زاننگه ها کردی یا کرد آلمانه و لهلادن ماموسته لزگین بوتان هیه او جیج باجاره وانه جنافچه الباکیه دگلک سازیا دخبتیه ماموستتیا و جه ادبیات کریه یک ریوبرین کومله مافه مرووانه و هر وها دلجنه بلند کسکی ده سندیکای کسکی ده جیگرتیه هر وها ده سردما 25 و 26 ده وکه پارلمنتری HDP ده پارلمان ترکیه ده جیگرتیه و نهاجی بردفکیه پلاتفورما زمان کردی یا اوروپا دکه و هر دو جیب خیر هاتن سرسره و سرچاور هاتن نخیری ده تماشاوانین هیجا ایرو مجرا میبتای بتی زمانه جبر کنه حال آلمانیا یکمین زاننگه ها کردی یا ناونتویته وکرین و هر وها خباتن پلاتفورما زمان کردی گرین کنه بتایبتیش بو پرورده از زاروکا عمل سروا مسکنین از دخوازم جمع مسته دکتر یونس دست بکن ما مسته پرسامنی پیشی اف زاننگه ها کنه ها تی پایین سالا به دست بکن و به فکره و چه درکته هولی يعني دقلك برنامج جي من بحث كريه لباشور جي لروجافاجي ولفيدك جي جاري دي سما بحث كر بيدفيه كمزن بتشتكي واهبو اللي لكودك تشروسكا اگر بيكت كبو سدم براستي لروج افا دس بيكر تمكيز لويدكي بوم و تیبت جبونا وان زاروکن منی معلومات منی گزارک خودشاندن دبستانی کردی و گلکاجی ندشاندن پرسر او بو او کسی گو ندشاندن دگوتن ما زاروکی ما هرن دبستانی بخوینین جی بکالوریان بجنال روجاوا بکالوریا یعنی پولا دوازده ستندن جی و دور جا اف مجارایا پشتی کز وکریان بیده که مدیت یعنی راستیه کشی یعنی اگر تو چاره سریه کش و پرسیاره نبینه و افزاروکانا پیشارو جوان چاوابه پشتی کز وگریم دویری که دید سری مدامه فکره میا و لگل هن هوال و دوست نخونی المانجی رکتور و پروفسوری اونیورسیتا و اوانانه ما بریار دا که ام دی پیشی دی بریار او بو که ام بشه کردولوژی وکن د زانینگه که آلمانی ده پشتی وینا ملسر کار کرد مگوته باشه بشه کردولوژی مگر ایجا فاکولته مگر زانکویا که یعنی زانینگه که سر بخور ففکره جوینا هات که ام چاوا کاربن پشتگیریا اوان زاروک و مالبات منی ویرک که تزانن هین پیشارو جوان ندیار و تویجی به خورتی کردی و کرمانجی دخوینن امجی ویرکیه که پیشواکن که ام جواره هنه و ام کارن آلی کاریا و بکن ففکره آوا کرنا ویزان کوی جویده که دست بکر تبی آنا ایجا گلک بر فره بویه دی درکت زیدی سینوری روش آوا براستی بکیف خوشیز دبیجم ایرام دو قناغه که دندن ایرام دو قناغه که ایجا کردستانی دنه جبر مالک کردستانی دنما تقریبا که ایدی بحثا ویزانینگه هینا که بشانازی بحثا ویزانینگه دیکن و هر کس یعنی بکیمانی گو خودگین ما ام دبینین جی کیف خوشیه که سردانا منی ویداوی کردستانی چلو باشور و چلو روش آوا یعنی مدید دناوا گلد دناوا
سازی مد نوا سیاست مداران دی ایرو به دهان سیاست مداران منی هری جوره ایرو لمد گرن کاچی روشا و چاوای هند شقونا غیدن ف به سر بلندی دی بیجن اری دماغ ما افبریاستند بریاره که دیجی خوده بود. بله. شو خمی ورن او تکیلیه و باشی کردستان ادنجی نازج ما مستلزگین پرسمش برگو ما مستلزگین جی از نشاشم یک ریو بری وی خباتیه نوسا بله ما مستلزگین اره تجی لجنه دامزرینردهی از دخوازم بهش تبی پرسم نها میسیون و ویزیونا وی زاننگه هی آدم دریش چیه؟ بله سری جبو خبات کاری و درفت و ادایی من سپاس کن جبو بهداروان آجی yani vizyon tabi vizyona ve zanengehe jibo gelê Kurd berî her tiştekî vizyonekî dîrokî ye ji ber ku beşên Kurdistanê de heta niha nêzî sed sal e gengaşî û mêtingeriya li ser Kurdistanê zêdetirê jî çanda gelê Kurd talankirina çanda gelê Kurd talankirina em bêjin bermayên dîroka Kurdistanê tarîbkirina wan û talankirina wan revandina wan ev mêtingerên ser Kurdistanê zanîngehê xwe de û debistanê seratî heta zanîngeha çawa pergalekî bişaftin û înkarê li ser gelê Kurd ser zarokên gelê Kurd ser nifşên gelê Kurd dane meşandin wek jenosîdekî mezin gelek wek min gotî hemû tiştê me wisa talan kirin yani ji hemberî vê Bakur em bêjin Başûr Rojava Rojhilat her çar parçe hin geşedan çêbûn Rojava û Başûrê Kurdistanê belkî kêm zêde niha astekeye ji bo perwerda zimanê Kurdî an jî bo aliyê akademîk zanîngehên Kurdî fakat ev tan dibe bersiv na yani têra dike mixabin û hêjî êriş û zehmetî zefin êl Bakur û Rojhilatê Kurdistanê jî cerê bi zimanê Kurdî hin geşedan wisa tekoşîna gelê me heta noxtekê tîn fakat piştî noxtekê pergal müdahale dike yani mesela bêjin Rojhilatê Kurdistanê Sîne zanîngeha Sîne de wisa beşekî çanda ya wêjeya Kurdî heye ya ziman bes wan gorî xwe heta noxtekî ew dikin yani sînorên xwe hene nikare sînorê xwe derbas bike zanin li Bakurê Kurdistanê çend zanîngeha Çewlekê ya Mijê ya Mûşê heta ya Amedê jî barekim çend sal berîn her dest bike ama kîjan asê de tam nizanin ya Mêrdînê zanin Artoxlu fakat dema pêdivî dibînin müdahale dikin hevalê me wisayên wê derê perwerdê didin wana ji erkewa digerin û gefalê dikin û gorî xwe ew dikin yani pirsgirêkek gelek mezin di wê derê hebo ji ber wê heker ku îro ev hewldanê me em niha ji bo vê zanîngehê dikin û li direstê damezrandina wê bigihe encam du tişt wê çêbin yek wê ji bo her ça parçeyê Kurdistan her ça beşên Kurdistanê her ça aliyê Kurdistanê wê ji bo xandevan û akademîsyenên gelê Kurd wê piştgiriyekî gelek xwe derkeve dondirêj li vê derê beşên Kurdistanê geşedan çi qas jî bigihine astekî jûr nav hevsengiyekê de zanîngeha navneteviya Kurdî li Ewropayê wê gelek piştgiriyên mezin wê bide wê derê yani hevre wê girêdayî bin wê di her tim nav têkilehê de bin belkî mamosta bêhnek di wê bêje ew têkilehên wê derê em yadin vê derê nifşekî Kurd diaspora Kurd ya mayîndeyê dî mixabin yani belkî hinekê mirov ew dibe xemgîn jî dibe ama rastiyek e ji heqetek e diasporayê dî wê derê ev du nifs sê nifs jî dî li vê derê Ewropayê hatine dünyayê çavê xwe jiyanê vekirin niha heta mirov dikare bije sifrê heta 25 saliyê va temene da niha 10,000 ciwanê Kurd xortê Kurd hene vê derê ji bo ku nasnameya xwe li ser hîmên xweyên netewî û ser hîmên xweyên em bêjin çanda xwe ya qedîm bu ava bike nasnameya xwe afirîne û pêşerojê de jî vê têgihişta xwe şarezebûna xwe famkirina xwe hemû qadê jiyadê de
برای ویج هر تم کردستانی باش بو گلی کرد و کردستان اج به پشکر جبو و اف زانینگه ها ویج بو واجی دریاکی نو ودکه ویزیون هری مزنجی اوه یعنی هم پشکریا بشین کردستانی و اکادمیین کردستانی زانینگهین کردستانی هم جلوه داره نفوس کرد پیشه بشافتنی بگیره به قدر اکادمیک تاجی پسکریکا کرد و کردستانی ایدید قدر انتلیکتویل تاجی قدر بکره به مجرا روجوا اکادمیا جهانی و اصلا جوردا زیرترین هزکتی یا اکادمیک شی در کمه هولی. بله. ماموست بهرام نها بری نها گلول اوروپا تو حولدانین و کرینا زانینگه کرد چه ببو وی وارد تو آگاهی و هیه؟ جبونا وكرنا زانينجه كي از باور ناكم او كزانينجه لي هولدانين اكاديمي و تشتين وصان هبون اكاديميا وكن واتشتاني مخابن بسر نكت لي وكو زانينجه از باور دكم اميا يكمين جبر في يكيجي هولدانا وكرنا زانينجه تي وک پروژه که استراتژیک کردستانی بگشتی دویده کده هر وکی نتنی وکو زانینگه هر وکی جمر وک کرد تایبت لدیاسپورا وک لیوگره که کردی کردستانی جوی بیت حساب کرد جبر حتانی روژا ایرو تی لیوگره که منی که کسین اوروپا یعنی غرب روشلاتی روجاوایی کاربن لی وگره که بکن لسر پرسا کردی لسر درونیا کردی لسر همه چیه بو کرد و کردستانی وگره دایی به تونه راست اکادمی و انستیتوتت منی کردی هنه کومالی مهنه لی جبر نسر خوابونه وام سر پارتیا وگره دایی نه وکه لی وگره که ناین حساب کرن جبونا ولو جی پرسا که منی گرینگ کنه چاره سر بویه دا اوروپا دا اوه جبر خلک اوروپا و همو سازیت وانا دماغو بخوازن جیکی لیوگر لسر پرسا کردی بن دستاویجن لیوگرین ترکی عربی فارسی اوان جبر ایمانی کردی سر بخونین به لگوروان سر بخونین فجبر وی ناجی یعنی آواکرنا زانینگه که به وی شکلی یا یکمین وکه لیوگره که جحمو بوارات بوار سیاسی دجی اجواکی دجی هر وکی یه علمی ذاتن پیوی فگرینگیا و ناج بونا پرسامنی کردی نتنه دوار خوندوان و خوندگاه و چفاکولته هم دیده بخوین جمر آنها دوی قناغا هانه ده تشتکی استراتیجیکی گرینگ براستیجی امام استاد دخوازم وی گریدای وی بپرسم نها ما گوت بری و نبون بلکه حولدان ها بنجبو بشی کردی و کردولوژی پاریس زانم هی زاننگه نها فکرنا وی ده تو زحمتین آستنگین حقوقی آن سیاسی چه بون؟ يعني أوقاس حسان نينة براستي إيجار أجرنا کسین پسپور تیده کار بکن یعنی پرسکی پیوکی کردی هیه جگونتورا کردی بیجه نام بده نام پیجا گرنانه کی زیده جی ببه وقتانی گو پسپور تیده کار بکن و ایش بکن دریاوان پسپور آره راستی صدی حشتی اف کار بسرکت یعنی وکیدن گلک زحمتی هیه یادن روشا سیاسی جهانی و افگوهرتنین گوچی بون اوج روله که دلیزه یعنی از باور دکم بری سه 4 سال دن بلکی نممکن بایا کمکاری بایا یونیورسیته کی کردی وگن لویده کی لی یعنی وقتانی کو مرا بخوازو اصرار هبه دناو هر قانونه که جیده والاهیه که یجیه که یگو مردگاره و والاهیه بکار بینه و چه بکن جبر ولوجی دستور قانون رده ده که ام زانینگه که به وی شکلی ام چه بکن ویجی بلی درباسی حوالا از گیم تایبتی دو خوزم مثلا چما لدرستانی افزانینگه ورده به چما ندبره کدن سدمک تایبت هب گو و راهل بجارت خودی از باور دکم یک جه سدما اساس یک جه تشکی خوزایی که از لور بو
جبر قدانوی فکری بوم او در دوره راستا تلونیه. از ایواناجی دورا که هاتن و گهشتن ما لجبر کو ازل درستن بوم و او فکرش جمع بو و حواله کو ملدور خکوم جی کرنج بو کو علی کریام بکن او جی رکتور و پروفسورین اونیورسیتاین درستن بون و دورا که جیاداوی قانون آوا کرنا زانینگهان لویلایتا زاکسینجی حسانترج همو ولایتین دنیا آلمانیا جی يعني او جي بتريد ده شبونا آوا کرنا زانینگه که مثلا به وی شکل کو مال درستن آوا کریه يعني جم تخوازن آوا بکن لبرلين مثلا نممكن تمام شبونا اولوجي دور چه بکنم کارم دورا که ایجا ببینه برلین جی ببینن کلن جی فاکولته ایوان. ببین پاریس جی و ببین اسپانیا جی ببین کردستان جی ببین همه داری دست پیک مهمه بله ما مثلا از گین ویجی دخوازم بپرسم نها ev zanenge Almanya havaki fermi vede be gelo orkidin yekitiya Avrupa'ya jil qada navnetevi ve naskirna ve hebe yani devlet edin ve zanenge ya jil kesse xondakari gojve dersçune u diploma on ve havaki fermi be naskirin. Böyle bir guman şu zanın yani yekti Avrupa'da ki can devlet geçedanek dema devlet kanunu ve derfeti دستورده او جبو همو سهودو دولت یکتی اروپا دربست به جبروی به گمان و سایه یعنی لهمو دولتین میجن گریده یکتی اروپا da ev nasbune çeydi be yadın Mamusta Yunus demek beri ha Serdana başvuru Kürdistan ekir Serdana Rojava'yı Kürdistan ekir ve dereci zanıngehin meynu dereci teklahe ki usalme naha fermi şey bu yani ev konferansa peşiyamacı hem Rojava hem başvuru Kürdistan Hevler Süleymaniye Duhok Kamışlo embejin Kobani ve dereci akademisyenin Kürt yen kulübe derin ha erktar kadın zankoy zanıngehi cuda cuda da revaberiye nuana ve tevlive konferansa ya giring bebin ya Şoverim bu jevji persi medhebu. böyle kerem ki وتكر سر مثلا كأفزانيجه كلو بالأوروبا بتقبل كرنيا وصل أصلا لجورا زاغونين ألماني وك زانيجه كألمان ألمانيا كروي زانيجه كألمانية راس أم كردية بالروح وجاني خوام هم كردين لجورا زاغون وقانون وأنا زانيجه كألمان حب قانوني ألمان بسرما يعني أفزانيجه هني وك أي دين لدرستني يعني جي لكولن يعني جي لبرلين الهم يعني زانينجها كألماني همو قانونجي سرما تي بي كانين دنابين بركالي دي باش مناولوجي لحر درجي يعني دماك دبلومه كي بدن كسكيش تي حساب كرن زانينجها كألماني دبلوم داي فلان كس بله نها حواله میرجی گو آماده بن بلکه نافبرکه دوسیه که می تایبت همی بدنه و پشتره امی پرسی خویدن دوام بکن حواله میرجی دوسیه آماده بله تماشاوانین هیجن ها نافبره دوسیه که دنی دوسیه اما درباره کنسره که دهیم کنسره که کل باجار بروکسل چه بو لورا ارکسترا فیلارمونیک آ بروکسلی Novum Teatri Livra konser çekir u hünermend Kürt kemanjeni navdar Alan Arif her uha hoste ritmi şerko karnivar u hünermend Sara Hamidi ji tevli ve konseri bun emin ha beşeki jdimeni ve konseri temaşa bikin.
بله تماشاوانین هیجا ام صحبت خواه دوام دکن سر زاننگه ها کرده آلمانیا ما مستیونس نها از دخوازم جوه بپرسم زاننگه ها هری داوید چه آستی دیه بخیر کنگی وی دست به کار بکه هگر پرسیری که جدا در نکنه يعني لغورا ماش بلان جخورا دانية كرك ام ايلونا 2026 دست بي بكن لي وكيدن حاضرية ما قلق باشن انها ده حفده حطاني نوزده مها پیش آمده کنفرانسی منی اشکره کرنا زمان زانینگه ها کردیه لزباجاری درستن چیده به کنفرانسایا يعني زيدي صدو بينجي حب دكتور وبروفيسورين كرد جسيني بقرا جتشينا بقرا حطاني دو كردستان وأوروبا وقشتكي رزركب دكتور وبروفيسور مدينة هف نقدر إعلان دكنيدي أم أواكي فرمي يعني من بس شيء أول بله ام دكتور وبروفيسور خوجي دكين نهبدو هم اوجي رايا خود جبونا فاكولتي عندن جبونا مادي قوتي بين خوندن بدن دانستان دنك شيء بفكري خو بفدور دنو دستينن يعني نرينا مجير كأموانا قشتكا بكين نهب كهر كس شي آقادار به كأف ياوي بخيجي يا هر كسكيه از باور دکم ملتی مجی و سیاست مداری مجی تیگهشتن یعنی هی هفتیک بلکی سیاست مداریت مد کردستانی ده لباکور لباشور لروجهلات تیگهشتن حتانی سیاست مداریت منی گلک جریزایی که دخوازن ورن کنفرانس حاضر ببن یعنی تجاری من باور ندیکر مدقوت أمي أكاديميسيان كرد وبروفيسور ودكتوراه بين جم هفدوهم بحث زانينجه بكن بس ك سياسة مدارت ما شهر شهر برشة كردستان جريزة يكي إبايا بلند هاري بلند آمده ديكن يعني وزير وسروز وزير عرجي يعني بكماني دفي كونفرنسي مد شش حفت وزير هن نتني ألمان حتى وزير ألمانجي هن واليين كرد هن والية ألمان هن يعني قال لك غيا جيش نازية كمزنة جماب خارجي وكشهادتك تحسب كرنز باور دكم كبروجي مدرس بيكر بروجي ككردي باشه جبنا أولوجي دفي كونفرنسي ده دخوازن هم اگر كماسيك جهل عمده هبج بركو کنفرانس افزانی قهوه بچرنگی به و چاوا به چفا کلته به افقاس عقلیت کرد کربک هنا جمع هفدو از باور دکم دپشتی کنفرانسی ده و انجام نامه که باش بکیمانی درکه جوان عقل مندین کرد جوان پسپورین کرد دکتور و پروفسوریت ما و همجی وقتانی اوقات سیاست مدار و خدام بریار سیاسی جی اوقات ناف مدبن کرد هر چار پرچیان از باور دکم امیل سریا کراس بن و گلکی بسرکه بله بله ما مستل از گنها ام دخوازن ویجی پرسن اف زاننگه و چند فاکولته یا جی بشتی ده هبن و کی جن بش بن اف شو اف کنفرانسا هفده هجده و نوزده جوتمه پیشامه و بیدار خستن راستی بسپور و اکادمیسیان یعنی کسی کوی دریج زیادترین و فاکولته و زانینگهی دا زان کوی دا جی بگیرن درس بدن هم ماتریال هم ریبازان بجن قبول کردن خواندکاران و هم جی بنگهین و فاکولته و چوا بین دامزرانده او زیادترین کاری اکادمیسیانه یعنی کاری و بسپورانه او بین و پشتی وی کنفرانسی زیادترین وی زلال بد tabi ya arman جامعه ya سرکه گوری درفتین مین وی گاوی هی کو علی ابورجی ام حتی سال پیشما ام چاره سر بکن بن کردولوژی دا ماموستا یونس بن سیوانا کردولوژی دا ویجه دیروک سوسیولوژی جانجواک ناسی ام بشنه وی وبن
انجی اردنگاری فلان نها علی اکادمیک تا ترکیرنا اکادمیسیانا هیا یعنی اکادمیسیان ترا نوی زانینگه ده زانینگه ها نها سرلیدان چبونه جمع سرلیدان وانا هنه دوی واریدا پسکری کما آستانگی ها یا درس کسیم که درس بدن اکادمیسیان درس بدن دوی مجاری دا پسکری تونه اما یا دامزراندن فاکولته و فراکرنا و او هناکی و دم لازمه فقط دست پیک کیشان چند فاکولته ها او وی کنفرانسی دا وی لکوراک اول از گینگوت فاکولتیت منی گمش خورا پلان کرنه حتانی نها او مسئله بشه ادبیات و کردولوژی و جواکناسی یعنی کوملگایی عدنگاری و دیروک و آی تی و مشاترونیک اوانا هنه لی پشتی سردان منی کردستان ایجا تشتن دن تبی درکتن ایجا ام به حسیان که لگور کارو هماهنگیت منی گر لگل زانکوین دنیا کردستانی بن داخوازن وانی دن ایجا جمعه هنه او مثلا یکیجو فاکولتیان دخوازن فاکولتیا بیوفارماسی هبه جبر او دخوازن که مثلا درمانان و ایش وانشتنا چی بکنج من اولو فاکولته که به وی شکلی خوازن که او حتی حال کردستانی تنیه فاوانا ایجا گشتک جیه گفتگوینه د کنفرانس و همشی لپاش کنفرانس امی چوا وان فاکولته هم بجی بینن ایجا احتماله که مزنج برکو چونا سردانا کردستانی او بونا پیناسینه کی بود شتکی بو آنها ایجا سروکین زیدی دوازه زانینگه هن کردی رکتور و سروکیتوان دین کنفرانس حاضر دبن و دورد ایجا و بجدی لسر بیا آخافتن شیوه هماهنگیا کار لنافبرا وی زانینگه وان زانینگه ها و همجی لگل حکومتت منی هرهمی کردستان چل باشور چه لروج آوا ام کاربن بکن اوایا گور پرسه دوال لسین هاته کرن اوی ده هندره کنفرانس و پاشوی ده بیا سکرن نه tabii o ki berdama ve helbet taybeti şagird xwendevan jî merak dikin gelo wê şertê serlêdanê çi be ji bo vê zanîngehê kî karin serlê bidin wek mînake bêjin xwendevanên got ji perçîdinê Kurdistanê hatin dibe got ji Rojhilat bi ji Bakur bi Başûr bi ya ji Rojava bi ji ber got bi 10,000 ciwanê mel bira hene wana wê bi çi havî karibin serlê bidin wekî din ji dervê bi gelemperî yanî şertê serlêdanê çi ji bo vê zanîngehê yani روزانه تنهی که طلبه کرد مرا ناما ناشینن یعنی جیل تلفن دخینن و پرسادکن نتنه لأوروپا هر وکیل کردستان ایجی تبی مامسد پیشید مگوت یعنی لگورا زاگونن وک زانینگه که آلمانیه فشرط مرجن ای زانینگه که آلمانی گریکش در و بیلی بخوین یعنی جلور بخوین سرمجی در واسطه به لیج مر مثلا تشتی گرین گوجداتیا اما د پیشید هر طلبه یک کار ور الجمع بخوینه کرد بن کرد بجی حتی نه کرد بجی د کارن ور الجمع بخوینه شرطی گلی سه خلاص شرطی کلی سه خلاص کرد بالتبي university جبر لی ج تیبت مندیه که منی دین هی جبر کو ل پرچیت منی کردستانی گلک طلبیت ما ایگو خوندنا خوزانیگه ها خوشی خلاص کرنه دی گلک قوناغا در باست بین که نه بغداد و نجی شام پشتی که زانیگه خو خلاص کن اعتراف تصدیق ناکن شهادت آوانا فجبونا بودو باور دکم ام دبن برسوک جوی پرسیر یادن جی تیبت جبونا روز آوا طلبیت منی که آنا بکالوریا خلاص دکن و بخوازن لدرکه دن بخوینن یعنی لزانینگه که شامی بخوینن یعنی جهرن درکه دی بخوینن جوان اوروپا بخوینن او شهداوان یا بکالوریا نای قبول کرن اب لجمع در باسته به قبول دکن ما دمیناک شی هنه لدرستنی پولا یازده خلاص کربون او جهیلا اداره منی پرورده وزارت پرورده یا ولایت زاکسن گو زانینگه هجله چه دکن مبوادا قبول کردن
او هر دو طلبه ما انا دخوینن و صلاتی و دزانینگه جیده بخوینن یعنی دبستان کوبانیه دی بو کرمانجی خوندنش بنا مره خوشک زانبه و او شهدوان مدا قبول کرن وکه شهدا کرمانجی إيجاج برفي كيجي طلبات ما لروج آوا وهمجي لباشور أنا بقلك كومالين طلبة خوندا كاران لباشور جي بمرد كفن تيكليه ده دخوازم بكوم طلبة جمرة بشينن ويزانينجه بخوينن جيشان زيكي جمرة طلبتين قبول كرن بله ما مثلا از گینه وقت بردام آوی kapasite ve zanengehi tişte gonde fikirin çend khonda karan kare bigre yani ha seride ya rasti hatta 1400 1500 khandavan plan dikin yani gori plan saziya em de fikrin usa em bimeşinin hatta 1400 ne mamstayını 1400 kursiye mehane poli mehane fakat tabii abi peşeruce biguman her sal ve heneki frehtir bebe yadınca belki mamusta Yunus da aynı zaman mesela peşeruce'de emi evadi bikin ev sita meya zaningehide döve siteyi de herkes karar rahat web siteyi ziyaret bike ev şartı merci khandavan ve çavasayla formayı bir amade kirin he formayı bir amade ne kiriye ev forum ve derede birinci kirin rahat karın ve derede bikevne ve formu ev link ambejin serlidana bu kayıt kirina khandavana ve derede ve şartın ve deri bineci serlidana xavsa online bikin ve kumta damezrandan anjiri ve beriya ko pişti ve konferansı bir avakirin icra akademisyana ve beriya zangeyi ve ben tasnif kirin tomar kirin ve gori ve dua khandavana خانده کارابی و گرانده. نه سری ود تاریخ دیرو که کی گو فلان دیرو که ده اون دفکرین گو ادی خانده کار کاربن جبو قیده سری لیبدن. از باور دکم آفه بگلک خالaya و گریدای مامسته. یعنی آنها جبونا جبلی مسئله اداری وانای کو ما خلاص کرنه حتی نیگم کاربن دستوری ج وزارت خوندنا بلند یا آلمانی ام بستینن جبوگم کاربن وینا وکن دستوردان لازمه ایجا سه خاله عند خوازن یک جی که آواهی هبه یا دوا که بیبلیوتیکاوی هبه و یا سیا که وقفاوی هبه ایجا ایما آواهی هی من نشانده بیبلیوتیک جدلا 8000 پرتوک آنها 20000 پرتوک متیده هنه و وقف جی مچکریه لی ایجا اف وقفه گو مچکریه دوی بگیمانی 2 میلیون یورو دوی وقفه ده هبه فایجار ام آنا براستی دوی قناغی دنه که ام گرینگ وی صندوق وقفه داگرن شبوكم قاربن إجا إذنه بفرمي هلقرن ورسلبن حتى نيكا ما أو إذنا فرمي هنقرتبه أميني قاربن سوز بدن كا طلبة كنجي ورن قاربن قار ما دا قرتبه أم دقارن هفتياتي مهاتي إعلام بكن طلبة نهون دقارن خو پیشکش بکن جبوناگم قاربن دست به قید کردن بکن. جبونا وسانجی بانگوازی اما جگلی مرای دنیزیک ده امی بانگ بکن امی دست به کمپانیا بکن کو قاربن علی کاری اما بکن گلی ما ام ویزانینگه هوان ده مثلا فینانس کرنا وینا ده جبو وقفه پشکریا وقفه ویزانینگه هی بکن که ام قاربن ایدی دست به بکن ام بیشتنی بقناری. بله. Yani hevi dikim ku ev qase zêde nema bigotije bibe û ji bo vê kampanyaya gownî dest pê bikin ez bawerim herkes kar yani kî çi kare bil gorî quweta xwe ne wer wê îbanê we hebe hesap numarayê we hebe hemû tişt heye dikarî yek euro jî bide dikarî yek euro jî bide û dikarî 1000 euro jî bide û dikarî bêhtir jî bide. Belê yani banka me jî hemû Kurdistaniyan re گوبرستیش بو خبات کوسا پیروز بو زاروکی مجوانین ما کی جوان چه هات کی هر کس کرده ما مستگوت یگو بو خورز 5 یورو 10 یورو یگو حالی وان خوش بجی تایبتی کارساز کارمند می کرد
lazım tefkariye kêja bikin. Yani em şiarame em dibêjin mamoste 7 milyon Kurd hene. Evet. Her Kurdek yek euro bide em dikarin bi 7 milyon Kurd 5 sal li ser hevdû talebê xwe bi sedan talebê xwenî Kurdî hejar bê pere xwedî bikin. İcar 7 milyon Kurdê me gereke li xwe xwedî derkevin û li zanîngeha xwe. Rast. Yek Hedefeke euro, Kürbaş. yek Kurd, yek zanîngeh. بله ساعت خوش بیم. ما مستلزگین نها از دخوازمی جه هنکی قلا خباتی وی پلتفرم زمان کردی جی بکن جبر گو هنک پارالل جی دمشن هفدو خودی دیکن نها پلتفرم زمان کردی از باورم کمپانی یک دروجه وانده هنج جبر کن ها دولت آلمان فرمی مافی پرورده زمان دایی کشی دی زاروکا و جیش بنا به حمله یک پنگاوک دایی دست بکرن نها خباتی وی چه آستیدنه؟ بله نه راستی دو سال اف پلتفرم خبات داد که biz enstitüyün Kurdire hevbeş yek mal yek tiyam mamustay Kurdistan o kesatici ve akademisyen o zmazan platformu da hana hemen de forma Almani Kurdi brez mamustay Yunus ve platformu da ciddi yani xebata ki me hemiya himbûn û perwerdehiya zimanê Kurdî li seranserî Ewropayê. Ji bo vê xebat heye yek jî xebata heta vê gavê me axivtî damezirandina zanîngehê. Ama ya platforma zimanê Kurdî rojên pêşiya me payîza direng belkî em jî hewl didin konferansa zimanê Kurdî به همو واسازین مین استو اکادمی هفبش و یک مال یکیتیا سمیانین زاروکین کرد اروپا و یکیتیا ما مستقیم کردستانی و واسازیا و هفبش ریگه کی نوج آوا بکن یا ریگه هج مرغازمش برکو نفوسی مال اروپای بلاوه و هر دولت تکیجی قانون خارجی مثلا بیش آلمانیا 16 ایالت فدراله هر ایالت که قانون خواهی پرورده جدانه جداهی خواهنه جبر و مثلا اسویسر کانتون 4 کانتون 5 کانتون 9 کانتون آرژی خسری هنه دو گهرن جهن نفوس کردل زیاده دیجی فرانسه مثلا کورسیکا باسک و گله کرمینوی دیجی کالدونیا فلان و درات دیجی وناجی هندری ده اوی خود گهرن و خسری وانا yani kareki zahmete ama hesana jî zahmetî wê ew e em malbatê xwe qaneh bikin sazî û dezgehê me vî warî da ji bo zimanê Kurdî çanda Kurdî çi akademî bin çi kurdolojî bin çi enstitû bin bi hev re yekdest yekmil xebatekê bikin malbata qaneh bikin xwe bigihne malbat zarokê xwe bişin mesela ji kî dera yekîtiya Ewropayê kîjan dewletî be vê gavê tiştekî hevbeş he ew jî ev e yani 10 zarokan ji 12 zarok dema ji bo dibistana seratî serlêdan kirin dilekçeyê xwe daxwaznamê xwe dane wê derê rêveberiyên wê derê ji bo polekî amade dikin ji bo dibistanê navendî û yê amadehî jî bo jî 16 zarok ancî malbatê wana semyanê wana dema daxwaznameyê xwe dane bajarê wê derê em bêjin saziyên perwerdeyê wê derê tê qebûl kirin yani hin ciha belkî 18 zarokin hin ciha 16 ne hin ciha 10 hin ciha 12 ewsa ji 10 û heta 20 dema lî va daxwaznawana çêbûn ev jî mümkün e yani nüfusê me hel Fransayê heqeten nüfusekî mezin heye Almanya nêzî 2 milyona heye niha İsveç ve dera hatta nokta ki çareser bu ya Almanya jî 6 eyaleta da niha çareser bir ama 10 eyaleti Almanya'da divê em serlêdan bikin kî derê cihê ku hakikaten nüfusê me zêde lê heye û kêm mesela bêjin bajarekî de 10-15 20 malbatê me hebin ev têvê manî nêzî 10-15 20 seroka mirov dikare wê derê serlêdan bike û mafê xwe bi kar bîne fakat astengiyek din heye
مثلا gelekî bajara piştî me ev platforma danezrandî 4-5 bajara me serlêdan kir wek pilot Krefeld, Aachen, Neuss û heta Dresden gelek ji hewsa serlêdan çêbû xandevan hene mesela Krefeld 102 malbata zarokê xwe daxwaznamedan ama ev salûnî ve taze me mamostayek ancak karî em amade bikî em jê re nan bersiv niha nêzî 2 milyon 3 milyon nüfusê me vê derê heye çara yek jî tu zarok bi hesibînî ji vê nüfusu 200-300 hezar zarok ke vana 100 hezar zaroka ji vê kampanyayê de em bêjin me serlêdan kir ji bo 100 hezar zaroka 12 hezar 13 hezar mamoste lazim in me saziyekî wisa nîne ku diploma an jî em bêjin belgeyên ku têr bike goreyê formasyon û têr bike ji bo mamostatiyê ev dewletane qebûl bikin belê ev mirove çünkü wisa rast hema rasterast kurî serê xwe seranser kesek nikare keve pola vê derê dibe memurê dewletê ji bo vê jî ev zanîngeha wê ji ber hindê tegeva di vîzyona got vîzyonek jî yek ev e yani jê re bibe bersiv çünkü me saziyekî wisa nîne vê derê mamosta bigihîne yek malê destûr dayine yek malê feqa ew jî derfet û imkanê yek malê gelek salî 10 cî 15 mamosta amade bike yani ne sîhe ne çile ew jî ji bo Almanya derbas dibe mesela ama ji bo İspanya derbas nabe bu Fransa derbas nabe ji ber vê pirsgirêkekî me mezin heye ku me pêdivî ji ber hinê gelek insanê çima mesela ev zanîngeha vê derê çi bike ev zanîngeha wê bike işte yani dema ev zanîngeha te damezrandin sadan mamostayên zimanê Kurdî ve zanîngehê de wê şehadê xwe dîplomayê xwe destûrê xwe bistîn û li hemû aliyên Ewropayê em dikarin va mamostayê xwe sevk û îdare bikin da ku li va welata biçin ji bo va zarokî me em nebersiv pirsgirêkekî me yekî din jî ew jî ev e yani malbat dipirsin dibêjin mesela zarokê me tamam zimanê İngilîzî heye nizanim zimanê cîhanî ye û vî zimanê bixwîne vî zimanê Kurdî tamam zimanê me ama wê çawa debara xwe vî zimanê bike ji xwe pirzimanî ye yani niha yani Ewropayê pirzimanî ye yek du zarokek ku Almanya, Fransa, an jî İsveç, İsviçre va dewleta da dema şahida zimanê Kurdî jî îspata wê jî di va dibistanê wana da dema girt ew tê wê meعنê ev zaroke nexweşxana da konsulxana da zanîngeha da karê akademîk bike bibe mamostayê zimanê xwe bibe wergervan dikarin mesela debistanê taybetê ava bikin mamoste bikim xwedê poşmaniye nede lê ew ê gelek Kurd di Ewropa de poşman bibin ew ê ku zimanê xwe nî Kurdî fêr nebûn bu yereke siyasî civaknasî di cemeta Ewropa de heye em ji me re dibêjin kontinent ya galan di piştî demeke nedirêj de ji mara Almanan Ewropiyan bi giştî kêm dibin û ya biyaniyan li vê dekê zêde dibin gavadê mamoste gote em 2 milyon Kurd li Almanya hene naz ne vê rayê re min jî em zêdî 3 milyon Kurd hene ji ber ez bi xwe yek ji wana me ki danîne ciyê min de nivîsîne Erebî Sûrî ez ne Erebim û ez ne Sûrî min jî û be hezaran Kurdê me wisalan danîne Türk û danîne Faris û danîne Ereb ji mara me Türk wextanî dibêjin em 3 milyon û nîv Türk li vê dekêne nîvê wan bi Türk Kurdê dime ew jî yani ji mara me ser 3 milyona re di vê dekê de îcar ji ber ku ji mara me wê ser 3 milyona re be bûyereke civakî di vê dekê de heye her bi her ji niha û 10-15 salê din çi qeyse dirêj bike Kurdê me jî gelek milletê din di vê dekê weke Kurd, İtalî, Türk, Ereb xwe amade dikin ki bibin kêmnetew di vê dewletê de ana di Almanya de kêmnetewê me weke zorban mesela li Hêla Şerqê milletê me sorb hene weke kêmnetew di nava Almanya ne di bajarê wana mesela bajarê Bautzînê li jora wê nivîsîne Botsîna û dibinî nivîsîne Bautzîn bi zimanê wan dibistanê wan îşê wan zanîngehê wan parlamenterê wan hemû tiştê wan hene zane eşkere em Kurd jî di ber bi pêşerojekê vê diçin ez naxwazim navê bikin Kurdistana diaspora lê em dikarin weke kêmnetewekî di nava Almanya de bêne yan ji di nava Ewropa de weke kêmnetewekê bêdin amedebûnek ji me re vir lazim e
مامۆستای مەلازمن زانینگەهەیە مەلازمن زمانێ مەلازمە ئەف زمان سبەهێ وێ پەرەیەکی گەلێک مەزن بکە ئەو کەسێک گۆ پێ بخوینە ji ber sibehê wê televîzyon û radyoyê Almanî jî bi Kurdî hebin divêrikê rixtan bibin zanîngeh wê dadgeh bi Kurdî hebe wê her tişt hebe bi zimanê me zane ji ber vê yekê giringiyeke mezin têde heye zêdî mesela ku em bêjin hestê me yîne tewî kavî zimanî em bidine xwendin yanî gereke Kurdê me êdî tê bigihêje ke em ew ji ber ku wî beryara Xwedayê li vî welatî bimîne divê beryara xwe jî bide sibehê çi pêşeroja van zaroka heyî wan fêr bike ji bo ku zarok li wan tiştekî şaş nebêjin. İcrayê xwe qut nebe. ev zarokene vê derê va şahidê zimanê Kurdî dema girtin çi wextê pê ihtiyac bibînin ve pê debara xwe bikin yani wek min gotî hemû saziyên dewletê de wê çêbe ya din jî vê derê gaziyek min ji bo karsaz û karmend karsazên Kurd heye yani esnafê Kurd yên Awropa vana edît karin ji vir şûn da mesela dema mirovekî xortekî ciwanekî dikirin kar wek pîvanekî tu Kurdî zaniya na yani pîvana Kurdî bike pîvanekî ji bo ku bazara zimanê Kurdî çêbe ji ber ku esnafê Kurd tenê Almanya salê nêzî 40 milyar göre istatîstikê heyî vê derê perekî wisa mezin bi dewleta Alman dide qezançkirin yani ev karsazên Kurd zanin a kevana jî hene Fransa vê derê gelê ciha wek pîvanekê dikarin evê danîn mesela dema danî wê demê bazara zimanî te çê dibe çima nebe mesela ji ber wê yani derfetê Kurda ya rastî hene ku zimanê xwe Ewropayê êdî wekî mamosta Yunus gotî wekî nete wan jî wekî netewek vê derê de hemû qada da xort bikin piştgiriya zimanê xwe bike ev erk li ser tenê ser malbatan ne ser karsaza ser saziyên siyasiye ser saziyên em bêjin perwerde akademî hemû saziyadan derfet heye bazar ji mümkün e wekî dij du parçeyê Kurdistanê de ji heqatan ha bingehek çêbû vê derê jî me pê divî taze jî me niha pê divî kêm goreyê nüfusê me yê Awropa heker em seferber bikin vana serlêdanê wana ji Brîtanya heta em bêjin Macaristanê Yunanistanê em awdî bikin nêzî 300,000 ciwanê me wê biçine debistan ev dibe bazarekî mezin 300,000 bo 300,000 zimanê Kurdî wê demê pirtûk lazim e pirtûk xane lazim in wana wê qezenc bikin hemû awdiye bazarek çê dibe ya din jî nêzî 3-5 mamosta ihtiyac derkeve wê mamosta jî îro Awropaya qatin asta jor da jiyana xwe bijîgariya xwe baş dimeşînin welhasil yani bazara zimanê Kurd em çi qas qîmet bidin xwe em çi qas qîmet bidin zimanê xwe em ê ew qas jî di vê bazara Awropayê de derfet imkan hene em zimanê xwe ve bêve ji bo malbata me hes Belê saet xweş niha dîsa navberekî bidineyê temaşevanên hêja vê heftaborî li Marsilyaya Fransa Festîvala Çand û Hunera Kurd a Şehîd Sinan Dêrsim hebû niha em ê hinek dîmenê vê festîvalê bînin ser ekranê bêka çawa derbas bûyî û piştî wê em ê sohbeta xwe bi mamosteyan re dewam bikin. Boy nerede beni dermani kemerem şellay
و سیران جانم توی هم جانم وطن باوانم وطن شیانم وطن باوانم وطن شیانم تماشاوان نێژە ئەم سۆحبەتە خۆی بە مامۆستە لەزگین بۆتان و یونس بەهرام را دەوام دکن مە هەری داوی قەڵە قامپانیایە کردبوو مامۆستە لەزگین و مامۆستە یونوسشی گوتبوو ئەو ژی تایبەتیش بۆ گوهێلا ئابووری دێ کێمانیە خۆ تەمام بکن نەها ئەو ئاستەنگیەک جددی لە پێشێوانش بۆ ئەو دەستورە فەرمی بگرن مالپەراوە مامۆستش بۆ گۆ مرۆڤێ بخوازن ئالیکاری بکن مالپەراوەی زاننگە هێدە ئەس باوەرم حسابێ وەی کۆنت و فەڵان هەنە نەوسە بۆ ئینسان سەری لێ هەر کەس دکارە دەرباسی مالپەرامە ببە ئەو کەسێک گۆ نزانمژی دکارن EKHS نقطە DE دووبارە دبێژم EKHS نقطە DE دکارە دەرباس بێت وێرێکێ دبینە دکارێ ژ ئۆیرۆکی حەتانی بێسینۆر دەرباس ببە هەموو کۆنت و تشتێتمە دوێرێکێ دەنە بفەرمی تشتێکی دیژ ئەسخوازم بێژم ئەو کەسێک گۆ بخوازم مەسەلەن پەرەیەکی باش بدم مەسەلەن 500 یۆرۆ بە 1000 یۆرۆ بە 10 بە چ قەیسە بە گەر بخوازم ئەم دکارن فاتۆرەژی بدنێ دێ گەر لە ئەڵمانیا بە دکاره صدی هفته هشته جوان پره گوددمه جورگی خونی دولت جی داخینه اگر ورگی دولت یعنی دکاره پرابشین دورا که و نامه اجماع بخوازم دکارن بدینه دیج یعنی وقت چه دا ورگی دا دولت چه دا زانیگه ها خو و سانته خو یعنی کرن ام لبندنه که ملت ما راستی هفتیاتی جی امی دست پی بکن کامپانی بفرمی لسر سوسیال مدیای لسر روزنامه آن باندرانا گشتی امی دست پی بکن. پیشنیار من و خواسته کامی جیش تماشاوانی مره نتنه گو اومخوا تکهون مال پری و یا جوخته گو رکلام آوی هاته کرن آلیکاریا خو بکن هر وهاش کرم آخو اونجل در دور خو پار بکنش برگم زنن ها پیشیوی کسی خوندکار و کسی گمبیجن نو اکادمیه ده جدیگرین بلکی و پر علاقه دربن لی وقت مگوت پیوره که دویمی جی پشتی گو آلیکاریا خو کرد در دور خوش آگاهدار بکن و کو هر کس بشکل که گوری قوت خو تفکاری خو بکن و کمپانیا دویمی جی بری نافبری حوال لزگین ماموسته لزگین قال دکر او جی گرینگش بوکو زاروک خوندکارین پیشروجی گرک جنهاد دست پی بکن دبستان سرطایی ده اونجیش بونا وی کمپانیا که دمشینن تایبتی دوراد خالا هری بنگهین چی گو اشتماشوانی مرم بیجن خالا ما هری بنگهین اوه تایبتی زانن سرانسری اوروپا فدراسیونی مهنه کمالی مهنه سازی دزگاهی مهنه ev sazin rexistin kiri yani kîjan rexistini ve Kurdistani ve der seranseri Avrupa hemû wek erkekî netewî bigirin ser milê xwe û em ji îro şûn de dest pê dikin biçin malbata qaneh bikin vê mijarê de em bêjin lazim be kîjan bajarê hes bikin komelê me saziyên me dikarin megazî bikin em biçin wek endamên platforma zimanê Kurdî li hemû Ewropayê hene endamê me wê biçin wê derê derheqê kampanyayê de derheqê em bêjin pêdiviya vê kampanyayê de çi lazim e rêw rêbazê wê çi ye aliyê hukukî wê çi bikin çawa çareser be vê mijarê de em dikarin panela jî bikin semînera bidin em dikarin vê mijarê de civîna bikin bigerre ya dic ez vê derê gazê dikim saziyên me yan nêzî 180 komelê me mesela hene li Ewropayê ve 180 komelê me kim her komelekî 100 heta 400 endamê xwe hene vana bila berê ewilî bila xwe bi dest pê bikin zarokê xwe bila bibin daxwaznameyê xwe çê bikin bajarê lê dijîn bibin bidene wadiya saziyên perwerdê
و داخاز بکن و دمی درس بجارته یا کردی شونا درس عربی فارسی ترکی نزانم و حتی زاروکی مجردی زمان و داگرکره آوادی بن چونکه مکتب آواناد پسیرین زاروکی ما و زمان خواهی دایی که ترجیح بکه از جبو ویجی افسازی میری خستین کری دویجی ورشون دا هر سر و ارکه هر کس وک ارکه کی خواهی یکمین نتوی ببا پیشنگی وی کمپانیای ام وی داری گازی دکن و اف کمپانیای دا وی گاویشون دا هات دست بکرن اما ایدوش ورشون دا جی گلک پروگرام دا جی اما گلی مرابن هر تم اما آگاهی بدن انفورماسیون بدن اما یادن جی یا زانینگه او جی ایروشون دا ام ایدی مدا دست بکرن ما وسیله روش باش برنامه و او جی روژکی دروکیه بومه ام سفاسیج بواجد کن و بنابر دوام که اما ورشون دا جی بو همو برنامه چاپمنی کرد اما اینفو آگاهی بشینن او آگاهی و زانینگاهی و یه کمپانیای کنتوی نوی رکلامی و داناسینی نوی همو گشتی و ایدی بوره بن و اما به شش ماه به هفره و کمپانیا هر دو کمپانیا اما به هفسر اما به هفره بمشینن اما داری گازی سازی مین گشتی دکی یعنی همو سازی دزگین مین کنکه بگره حیان کجده بگره حتی سازیم باشوریم باکوریم روجلاتی کردستان حتی نه سازیم ای قفقاسی کرد قفقاسی هنالکی داره جهان بن بلا پیشگیری زنیگه ها کردی بکن بلا باجار و با ولات انتظار جین پیشگیری کمپانیا پرورده و هنبونا زمانی کردیجی بکن یعنی هر دو کمپانیا وصله خالی در کن یعنی وصایش بر گلمه خوش بزانه بک ام زانینگه لگور زاگونی آلمانی زانینگه که آلمانیه لی سربخوات حساب کرن سربخوات یعنی دولت آلمان تو قرشه کی ناده فینانس ناکش بناوی زانینگه و جبر کو دولت که کردیجی و که دولت بانکو بیش و که دولت ایدن اوجی بوی شکلی نیه کو کارب آلیکاریام بکی یعنی تنی ملت ما و همجی حکومت منی هرما باشور و هرما روج آواجی لگور در فتح خو اوجی هنکی آلیکاریه بکن اگر کاربن لی بهتر افزانینگه یا گله مد ویل زانینگه خودی در که امیدامه او ما گیهاند حتانی وی قناغش بناوی گلی وز باور دکم هر کردک دکاره مه اویروکی بده زانینگه ها خو راسته و آنی نقطه کش نهاو پر امانتی گلم امی دو سه پرسمه گرین کنه می وانجی نها جواب پرسنه بریوه کلیب کمه هیه حوالی می رجوع بین سر اکرانه تماشاوانین هجا هنرمند برمال چم و سرحات شارنا واج بو بیرانینا شهید قاسم انگین ستران کلیبک پارو کرن نها امی به شکل وی خباتوان تماشا بکن امی دور صحبت خود دوام میکن Zeyrek garip Stranek heval bendim Dıpırsın hasret adına Her tüy eylav içya Tabotan jbehtinan ta qandil
بتنابه والو دلی شکیفت کله جلولانی را دخوینه چیرو کته والو شنگیزک تاباتش بهدین انتازا گراز بتنا بهوالو دل شکیف دکش دانان رد خینه چیراکت والو نبجارك بحزر جانان نابيته لوان شيايا آخيون ما قربكن خليل السري ونياران گاو به گاو سر شاپات شروانın لدارات tüm geçe çırayatelo گاو به گاو سر شاپات شروانın لدارات tüm geçe çırayatelo انگیزک تابوتان شبهتینان تا قندیل بتنابه هوالو دلی شکیف دکله جلولانی را دخوینه چیرو کته هوالو شنگیزک تاباتش بهدین انتازا گراز بتنا بهوالو دل شکیف دکلش لالانی رد خینه چیراکت والو شنگیزک تاباتش بهدین انتازا بتنا بهوالو دل شکیف دکلش لالانی رد خینه چیراکت والو هفپیوینا میل در دورا خبات زمان کردی و زانگاه کردی دوام دی که ماموست یونس نهاز دخوازم ویج بپرسم اون زانگاهی که ودکن او بگو من هات هکلیه و زانگاه باشور و روژاوای کردستان جی چه بوی از دخوازم ویج و گهدار بکن دانوستندن اود چه مرحله دنه اون چه ددن اون چه دستینن Yani spas bana ve perse çum seredana Kurdistan her du perçanji perçe başur u ye roj avaji seredana bidahan zaningeh etmeni Kurdi kirin yani zedi 20 zaningeh etmeni Kurdi li başe başur Kurdistanê ez çûme her sî zaningeh etmenî Rojava jî zanîngeha Rojava li Qamişlo hem jî Yamenî şerq li Reqqayê û çûme Yamenî Kobaniyê jî bi hemû evan zanîngeha re me têkilî çêkirin her wekî spasiyeke xweşî dişînin bo Doktor Aram wezîrê menî xwendinî bala yê başûr ke ew wîna hemû zanîngeh bi yek carê jî li hev kom kirin û hiştin em ji vînekê pevdûra çê bikin tiştekî xweş bû anha em di qûnaxekê denê ke dema bêne konferansê menî 17 hetanî 19 meha cotmehê که ام لسر لهفدو بکن ام چه کارن هماهنگیه کارکی هماهنگی پبره بکن گاوادن ما بحث کر که او هن فاکولتیان دخوازن وکه یا بیوفارماسی مثلا کم کارن پفدوره بکن ام چاوا کاربن بشه آنلاین ده ام پفدوره بخوینن فاو تشتانا گلک جوانا و بتایبت جی
جبر بکیمانی لگور استیگ هشتم حتانی ودقیق زیدی 15-20 رکتور یعنی سروکین اونیورسیت منی کردی ایورن کنفرانس بخوا آمده دبن گلک جوانا لگل وزارت جیتینا حاضر بن گل جناب وزیر بخوجیت حاضر بر وزیر منی خوندنی بلندی کردستان ته حاضر دبه وزیر روشنبیری ته حاضر دبه والی منی سلیمانی ته حاضر دبه و گل کسایتین پایا بلند سیاست مدار جل گلواناتین آمده دبن از باردکم ام دکارن امسر آخوی موجود کردستانی و لباشو الروجاواجی که امکاربن کارکی هماهنگی یک جوان خالیان کو گرینگ لگور پروگرامامه کو مدعی برخوا ما بحث کر جیگاوادن که شهدین کردی ایگو دخوینن نل بغداد نجی گلک جوان لبغداد جناین قبول کرن و شام جی قد قبول ناکه مثل با آخوین امی چاوا کارم به هماهنگیه که طلبیت ایوان اونیورسال گلمجی آنلاین بخوینن و ام کارم نوی پرسه چاره بکن و بدنه هفدو پرسایا به گلک جوشک بلند گلک اونیورسیته قبول کرد تبی هنیک همون جیل باشور که قبول نکردن لی از باور دکم آنا نرم بونه که مزن چی بوی او بخوجی ای قبول نکردن آنا دینه کنفرانس آمده دبن فاف هماهنگیا دنابرا وان زانینگهت ما گرچی بون آرامیه که گلک مزن دخنا برا شاگرتو طلبیت مده جپولا یکی گو دخوینن حتان پولا دوازده و ده ای گو شاگرتی و هرن زانینگه جی بخوینن آرامیه که آرمانجا که خوش دید بله ساعت خوش به امی بشوپین کنفرانسی جی و ما مسئله از گینها جدر وی زانینگه ها امزانین گلک اکادمیسین زمانا سکر جهنل چارپرچه کردستانی و دیاسپوری اوروپای ده چرچوا و خبات زانینگه ده تکیلیه و بوان جرچه بو تیرا خواه داوستن بوان ره چی قصشی تبلید بین یا جی ایگو بشکلی که در وی وید سکنن itirazی وانج هن نقطاره هنه گلو کسی بسا سپاس دکم جبو پرساته یعنی راستی حتی همه وسط تشتکی neyini nedit yani geleki amacınız Çin'e doktor Said Profesör Doktor Said Pekini vakas mesela Japonya'ya hatta amacın Murat İzadi Vanal Amerika ve Kanada ve her vakidin gelek ciha bu coşekimizin akademisyenler geliyen پشتوانی خود یارد کن نتورک مرود کاره بجه چه بو یعنی او نتورک مرود کاره پیش روز خورتر بکه یعنی اقلا کی کردای اکادمیکی القادم نو نتویش چینی حتی کانادای گهشتیه او اقلا وسیله و زاننگهی وقت تورکی اکادمیک چه ببه هف بشوپینن خبات هف بشوپینن شهب بشکری بدن هف برهمین هف خورد بکن و بشکری بکن mesela vederi Kürt akat ha Kürt akat durojberin ha paneleki vederi körne ha bu amjuvaki derki platform zamanı verdi vederi panelisti vana bu gelek sazi hat buna vederi gelek sazi rojlat falan mesela yektiya akademisyenin rojlat haya nezi dusat kesana yektiya akademisyenin civaka ezdi haya vederi avji dusat akademisyen azidatların Kürt akat evji akademisyen ziyaretin iş başvuru Bakuri Kürdistan'ı vasalı davi koçberbun hatin şu ana pekti evji sadoşest dusat kesin yani nezi pensa şahsat kesat hani ev ye avadın her daviye hen akademisyen merakene teklay email meraşan ve vanaji Latin Amerika ve ki 150 akademisyen Kürt vederi habına mesela mened zani yani mecbuki mezene ev mecbuya gelek devlet ev kas akademisyen xaninin inha ve embeje ragihandına ve zanigahı xabatin platforma zamanı Kürdi je Kafkasya mesela Lübnan'ı Doktor Ahmet geleki kes menas kirin, be merekene teklayı, hecib teklayı devam dikin. Yani Tureki neha ya akademik mezun şey bu. Herkes şanaziye xwe diyar ki, herkes piştevaniye xwe diyar ki, em çawa zêdetir xurt bikin, em dikarin çi bikin, em amade nebû piştgirî mesela bijin metropolên Türkiye ji gelek akademisyenên xurt piştgiriya xwe diyar kirin, me geriyan got tiştek keve ser midê me alî akademîk de ya em bêjin damezrandina mantık û felsefe ve
fakülte da Ali Embejin tekniki de وک پرگال آفراندنر هنه بسپوری پرگال ین اکادمیک هنه وک دکتر باتال وانا پروفسور باتال وانا مگریان پشکریا قطع دو هیوار جی مسابقت کردن یعنی جوشه کی مزن هیا حتی نه تشتکی نینی تونه بس اوه یعنی ماشینه آتا گریده آتا مرسدس شیبت بنج پانکونات بنزین نکی تونه کارگاه وکی باوجی پشکری لازمه bu یکم جار گلی کردستانی و اسناف و مالبات و هر کس دوی خوی خوابی که ناوی خارنه دا یعنی جبر که اف کاری که نتوی اف نه کاری رخستنه کی اف نه تنی کاری همو رخستن و همو سازی و دزگین کردستانی همو بشین کردستانی کی bu زمان کردی مترسی دلی و ده هبه کی جبو نتوا گلی کرد جبو پاشروجا زاروکین کرد و کردستانی جبو اف اینکار سر گلی کرد لکردستانی حتی اروپای بیش کناندن دوی اف وسیله که اف درفته که هر کس پشکری بکه و کامپانیای ما هر دو کامپانیا چونکی پیک و گریداینه هم کامپانیا هم بجن زاروکی موی دارید درس کردی بجارته بکن هم جی زانیگه ها کردی آلی آبوری و جیدی خورد به سالا پیشیامه هم همو مالبات و همو باشین کردستانی و هم شاهیه کی مزن بدن دست بکرین یعنی تاگواد جی بحث ویزیونه که مثلا ویزیون اوه و دمی ویزیونه کی نتوی درد که به میدان ویزیونه کی نتوا کرد ل اروپایی جیش برکو میلیونا کرد هنه جبو پیش روزی لوبیا کرد جی خورد ببد و والاتا دا سیاست کرد هنرا کرد علی اکادمیک تا پسکریکا کرد کردستانی قادن انتلیکتوال و اکادمیک تا ایدی و درجی به پجراندون و پشکریه کی خورد در که و صدا اکادمیسیانی کرد 10 سال پاش و زنیگه در کون سیاست بکن جبو گلی خوا نفشکی نو نفشکی گهشتی نفشکی پشکریا باشین کردستانی دیجی بکه در فتح کی مزنه جبو و جدوی همو گلی ما جوی ساعتشون و تبلیغ سفربریا زمان ببه هری داوین زانن سروک گلی کرد بریز اجالان جبو زمان گلی که هستیاریا خوا گلی که او خوا دیار کرد در روح و دمیجی جواکا دموکراتیک ویل سر زمان به آوا کردن یعنی چقدر زمان اوقاس جواک چقدر زمان پاریزی اوقاس نتاو دو پاریزی اوقاس چند پاریزی اوقاس تو زاروکی خوا پاریزی بشافتنی تو پیشیا بشافتنی دگری روحی کی کردواری اویناته جیاناته دانستاناته رابرونشناته تجارتاته سیاستاته هلوستاته هر تشت و وی زمانی شکل و رنگ بگه تشه بگیره جبو ویجی اف ارککی هری مزنه جو باو کلمه هزاران سال اف زمانه چا میراث و امانت ما هاتیا بار کردن دوی امروی خادی در کردن و بپاریزن جبو ویجی اف زانیگه و اف مجرا کمپانیا زمانی کردی همو ولاتا زاروکی کرد که نبن پنابر گستوب نبن نبجه باویم کرد بیدیام کرد اما چند خواه کوکا خواه بقتن و هوا نبن جبوه زمان پراستنه کی مرتاله کی هری پیروز و اساسه جبوه جام گازی مالبات خواهش دکن گازی کارساز و گازی سیاست همو سیاست این کرده و ریج دکن بلا پیشگیری وقت کمپانیا بکن و همو به هفره برکو افکاره کی سر بر همین سر امبیجن پروگرام پارتین سیاسی پروگرام کی نتویه هر عالی هم مادی هم مانوی هر کس تبلیغ به واجبه به پیشگیری بکن خورد بکن سپاس بو صبر و به هیچ برنامه زیادتر و خوشتر امسر زمان خود چه بکن پرسا داویز دی سجما مست بهرام بکن نها اف زاننگه که کردی آلمانیه دخوازم وی بپرسم زمان پرورده وی چی به یعنی اف بشه گو مقال کردی روک به ارنگاری به تکنیک به آبوری به اندزیاری به شاگرد خوندکار وی چی زمانی پرورده ببینن بریاکز برسوات بنو مامستا خوزی پروژه 10 سال برای دست بکر بایا ایرو امید قناغ دتابانه از دبینم گرینکیا و ناج بر زبونا پرساگوتش مامستا لازگین کر دما مدرس به وی پروژه کر بشک مزن و گل گرینگ جو کردستانیان که دوری تفگرا خونی کردستانی ند بیجم کردستانی یا سیاسی ببون
به وی پروژه هنه مگش آنی نجم هفدو و هاتن جم اما هفدو سه دقیقه مایه زمانی ما زگرم پرساته زمانی ما یه زانینگه مامسته کردولوژی زاتن وخر به کردی به کی بخوینه آلمان به کی به کردی بخوینه بشن ادبیات جی به کردی لی بشه آی تی و اگرم بینه بشه دیرو ارتشتانا اوی به زمان آلمانی بن جبون وانا بشه ادبیات بن ادبیات وانا به کردینه لی بشین دن مثلا آی تی حتانی نها به زمان کردی امین نکاربن هدی حتانی زمان کردی تیجی پیش بخینن اوی بشه دیجی امید بر به کردی چه بگن بله و وقتی گم دبیم کردی به کیجن زراوا به هر دو زاراوان به کرن پیشی به کرمانجی سورانی دم پیش ده هیوی دکیم گو زاکی دم پیش ده ام لسر کار دکن گلک دکتر و پروفسور معنا ده کنفرانسی ده ام داخواز جوان بکن ام چوا زمانه کی کردی رسن درخی برا آنها هم جرد بجنه سورمانجی لیدنا برا زازاکی کرمانجی و سورانی ده هم ام فرهنگه که کردی هفبش درخینن هم جی ام زمانه کی کردی هفبش پیش بخینن دریا ویزانگه ده یک جا آرمانج منی سرکیه چوا آلمانی هوخ دویچ آنجی به زمان عربی و ترکی زمان فرمیتی ام کاربن زمانه کی هفبش زراوی ما برا بمینن او چاندامه گلک خوشه لیگره که ام زمانه کی هفبش جی کردان را ببینن دنا برا حسی زراوی منی سرکه ده بله وقت داوی دم ما پرندک لی وقت بشه که کنسرواتواری اون دفکرین یادت پلانسازی ده Yani de plansazı ama de gelek tiştene ne tane eve. Lem behevine gum karım geçti ki yani das beydikin ana behevine gelek tişte dijdi na de paşmajiye me de hani peşarojeli bek bine ne tane eve. بله بلکو قد اروپا گلک هنرمند جیهنه و از باور دکیم گلک جوانی گو دخوازن دبشه هنری دخوا پیش بخین Yani daviye de be mesela finans kirine ve giridayı eğer finans plana meni finans kirine çareser bu çe bu de seleme de gelek tiştin dinci hani yani ne tane mesela orkestraya kurdiye ki mezin her biblioteka kurdiye her mezin em çe de seleme de gelek plan hani le avji em karın dest pe bikin gavin mezin bavejin ber mesela giş bir finans kirine la giridayı. بله گلک سپاس دکم جبو بشتر بوناوه و سرکفتن دخوازن و جاره کدن وک ولاد پاریزی که گلمه رجا دکم تایبتی گلمه اروپا لوا هر دو کمپانیا ام خودی در کevin زارو که خو لدبستانا قید بکن جبو پرورده زمان و جبونا وکرنا زاننگی هجی گیم زیده هندک پر herkes گوری بچه خو آلیکاریه که بکن گو اف پلاتفورمی نتوی بجین و ماینده ببین جارك دن ملاوا وابه وجبو تماشاواني مجي دبيجن بمينن خير وخوشيه ده